Kublai pi baro shkatup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat kibakong san menta ke sngi kilong. Hakajinyat pilgrim hiar kendau ningkong upop Francis ha Jakarta, Indonesia. Kerpat Peit ba ka kemi ustif Jylla ban kershan hakajinya kop shan. Buat jabhor upulit BSF hasem syong pengat ha golfling. Ban klik ti ke sorkar banyakun persya ya udrok ha Meghalaya. To mentang ni apai syaki Khubor ke bakam dia. Upop Francis ulahiar kendo ha kajinglet jengo balai sngi ya kari Indonesia kari Muslim bahe tam ha kepertai. Ha kajingkran jong u ha kani kesngi. Upop Francis ulai ka Khubor ha ka ba ula khot batwer da ka ketien ke basyai kedar. Banya le persya ya ki jing thom don bor bat ban wanra ya ka mensim yaisha ha pedeng kiniam baper kenang ban kentiu ya ka roi ka pa ha ka emlang salang. Kumba ka duriau ka penyatli ya baro ki Peit ba kari Indonesia ka jing buram mar keliang ya ki jinglong bakerpang jong ki kolshor ki jat benriu ki ketien bat kiniam jong baro ki kenhun ki basyong ha Indonesia kalong ka buram bat ka jing ngau sarong naga benta ka Indonesia. Laong upop Francis haka sautarik Nailur haka jingalang bat kibor sensyar jong kari. Haka jingat pilgrim jong u syaki daw lenong joka duriau Pasifik. Upop Francis ulaya kendu ningkong haka jingalang bat presiden ke Indonesia Joko Widodo ha Istana Merdeka Presidential Palace hanong ba Jakarta. Kumban pentip syaki nong Peit jong ka dbmnTv. Ka Indonesia kade kari ka basaw ha ka perthai ha ka jingbun kinong snong ki balakenjo syaka arspa nyau pusan .1 million ngut. Nakini prapuh nyau persen kide ki Muslim, 10% kide ki Kristan, bat ki Peit ba Katolik ki dan lai .2% ha ka ni kari. Upop Francis ha ka jingkran ulapan kan mau bat kedau ki kentien pira jong ka Indonesia Bhinneka Tunggal Ika ka bamut bun henrei tangkawai. Kini ki kentien ki pen isyai baka Indonesia kadon bon ki daw lenong, bon ki jat benriu, bon ki ketien ki thelit, bon ki niam, bat bon ki kolshor. Henrei kadai tangkawe kari kebaya telimlon habaro ki liang. Haki ofisar sorkar ulaong, pidei benetrei lang banwanra ya kajingya teli, kajingya rekat kerdan para briu, kajing burom ya ki hok bakongsan jong ubriu, karoi kapa kabane, bat kajing wanra ya kajingsuk haka imlang salang, bat ki weipat ki jat benriu. Hadirin kajingya kendu jong u berkibor sensyar kani kari, upop Francis. Ulakran ha kajingya lang bakerpang bat kiriu niam keseng Jesuit, kiba syakri bat trei ha Indonesia, syua banya kendu ya ki bishop, kilingdo bat kiriu niam, ki dekot jong ki kenhun niam, kiba syakri bat trei ha kani kari, bat iki Samla scholars occurrentes.
Kakme bat kami jong Samla Steve Jylla. Uwe ni kinong syat bapau nam ke Jylla, ki kerpa di kipat ba ban kershan yu ukun jongki, ubalarung haka top 6 haka jingya kop syat haransan, Indian Best Dancer Season 6. Steve Jylla umi ikhmat eka Meghalaya haka ni kelumpung ya kop syat, kabalalong hanong ba Mumbai. Unya kun haka final ke bakun top ya kajing syat bat kajing kershan jongki pat ba, leng ba kajing tap vote. Nakaliang kakme kong bibi Jylla bat ki bahayeng hasem jong Steve kila kerpat bat kentu ye kipat ba nong shnong ke Jylla ban ai ke jing kershan bapura ya Steve Jylla da ka ba ai ka vote jongki naga benta jong ban poi syakathong jing job kumula adu hakane ka lumpung yakob ya ki vote en pediang da ka Sony live channel lengba ka app jongka ka jing job jong Steve klempep kan wanra ya ka nam ka buram amtang ye ushimet Hendra ka yeng kasem ya ka Jylla hi barok kawe laong ka kemi jong ni Samla ubadon hakashat ubadon sab hakashat ka kemen Unang alam juga All Meghalaya Dancers Association bakit thaba ula kerpat ya ka sorkar Jylla ban pai khmat lem shaki riu dan sab ka Jylla kum Steve Jylla namar ude ukhna ubawan na ka yeng kasem ka bajak khom haka kamai kaji An siblami kunjunga mar idam dam na kajing yang kun ya ka Indian Best Dancer kajing syat mentai iladan ko top 6 dan lalu menta sedang dia lak sedang rutin tengah kapat itu apa rak bawa ka Meghalaya jadi vote you Steve Jylla nama ngarung adeng baduk nganga syubalang ada mawai you Steve Jylla ngadu baduk ila suma ila pe ime yang Steve Jylla Kaya ilaan sim hay meru yung Steve. Ngali balik balak ng judang iya. Ti punyo nga ako ulang na madu. Kandalis na ulang sedang lechat. Mentau ladak kat news na. Kaya mentau udang don long. Ngarong ko ban ay ban rabu bang ka Jylla jeng Steve Jylla. Hindi ko ang ay ba rabu bang kanya kanya kasem ni ko kijan. Ngaku akan menrak atau belum korban rak atau kita pergi tengah ku akan support dong siapa babal tanggapan ini ketika India Best Dancers kali season 4 keba tak pernah kau Sony TV but kedua sikit ba pula ban Peit man kasih sajang ban kasih belai Khuborkhasi minit apa Sony lai man kasih Saturday Khuborjylla minit ban kasih belai Khuborjylla minit Peit yang Indonesia yang ini Samla Steve kumbakan udah spot kinong shot besi bentar ketika rensan ki nong si bentar di labun ha mang ini jadi bom cuma ban kontes ba awit yang ni kam besok kedik mahe ha ban poi yang top 6 kam ni kam besok ndi ha ngai i ka komen jong ki judge nak bentar Steve kalau ba ai musim yang ni kumkinong yang jong ki nong syat mo kalau ba ai musim syat namar hat adu bagi ki judge komen juki kalau ba wat ki point dan pasdang hat bentar yo awit 30 be kam duna ya tak point jong nado pasdang adu bakut adu bentar mo yo awit ke top be hakmat du be final mah dan ketika top 6 ke one week final kan baklan menbur ke buat sekmat Meghalaya kita kan ya final rakyat ada buat keladon ada buat baik kita ke baklan berbuat kita ke sejauh lima ketika voting kita kita kan setang ada buat nanti itu lah su lah kris tang hangnya setang kebut penubut benjok benjok kayak kebut kesong ke kesong jong perbak buat Nama ya kalau ada mereka apps kita apps itu kita klik dan tu masih klik tu ketika India Best Dancers terus klik itu bisa salah bah kantor John Steve his klik bagi kantor John Steve but kalau kebuat yang mata ini haka jing thong banrat dingkhong ya udrok ubala Jylla haka Jylla kahnya utreb Youth Council HYC haka Sautarik Nailur haka por khadwe baje ka seng kalalap ya we ushipai BSF ubala thia lengktar hamadan haka we kasem kabadon ha golfling
Hakane ka jinglap la subajur ba uni usipai udai ubala bua jabhor. Kinong alam kaseng kila pentip Syaki pulit jang ka pasture beat house. Mara yo jing tip ki pulit marmar kilawan banrano ya uni UBSF syaki jaka sumar. Katelong Khubor ba yolum kalaya tho armut ki BSF kila rung syapo golfling hakapor nyau baje menstep bat kim Samla ra AA Henry tangkatifin songja. Alright. Kamu nak kena duti je ingum ni. Kamu nak kijak rung ni. Hani tu hirung perpangat. Iyo ini. Ha? Sampai sekolah jawab, ada kan? Ada kanda. Information pi ya kan ni. Doh, mendaga step jongga sautrik September naliang jongga seng kumbapi ratib lasaki. Nado ka ski kabanikong kabangilaya shimikarai banikun persya. Ya kenika jinjilai jongki nong di bat nong de yau drug support kabri new trap rowe. Tingila continue nakawi kasi shikoi pat. Tang meski step ro ngilai tamit ngilai bat hari ka step ka bomta naglen jongi yo ki complaint lan ni ka jing ujor na ki pai ba ka ishan kmat ekibre ki barong ni po golfling te habang ngila rong hang de ngila persang ban thot bat ban lam bat ngila lap hero kidan ka to ka ningot ya ka ba pilai link ba videos ki ngila share sepi te kai ka ba susi ka long ba tang bangilap itiki Samla la niki nong pedankam yakiniki syringe ba kidang yadung ba pleng ngilap ne ba kidang yadung syringe pleng de ngilap ro hakaju ka por ba way naki sipai BSF ba kerteng Jalil Ansari lathia hangne bat kata kajing thia kala pen lengo yang ini nomor bakadi ke jaka ku mongong ba meneng ngidang ya thot ngidang ya thong ya kini kibre ki bawan ra ya kini kimat kamu mod you drugs ti yom ni Jalil Ansari ni suba ba ulathia hangne kham te bru sho hado ba wat ni kibre jo nga ai ro ka bong mod NAKA leng please apo pasture dai kilewan ngi tho ba kam dai tang ba consume la ne udi la pen kam tang we ka ching di hot sma kya no ringil suba ba yo ba unir pen kam lang ta ka ju jing di ka ba lakta ya ka chai ben riu chong ti na shko bon ong shi kedien kum de ngi hi ha ka jing shisha ngi kwa ba ki BSF kum balong mataka situation la ne ka jinglong jingman po Bangladesh kalakta ba ka don chibut ka huri-hura bat kalapan seir ya ka ya kisnong bordar jong jaban riu jongi laringi pai tigi than dauki ladan bela pentip ba kilawan rung bean kiniki Bangladeshi siapa uput sam jong Afrika neutrap jongi banwan ri dengan kidon ro kibreu kibai thu hagini lanya balat na ter seduk seren ko jaji sangi ngi ko bani BSF bakin long kinong peit perman ya unu boundary dan di keborna benom ailat ya kita ki breu nasiwe pat ki ri kum ke Bangladesh bandrung bean lane banwan ri dengan hapo ka bri nyutrap kujungi Henry Posi ngilap pelau unu NAKA jingkan ray bat jing Jylla udrok Jylla way udukot jangka neutrab youth council HYC ulapan daka right to information
Hakaba day bat ka jing ya khun jo ka sarkar ya ka thma persha ya udrok lengba ka dream project. Habakran Chekilat Pathai Khubor haka South Tarik ha Shillong Press Club uba enlang sawian unong pan RTI ulaya thu. Lengba ka RTI jong ka senam arhajar arpulai bat arhajar arpusau ka seng kalayo ya ka juba ba ka sarkar lengba ka budget sanction ka ba hendriu pon kendai poklur tengka bat NAKA ni ka pisa ladap pelut hendriu klur nyopun hendriu lak hendriu hajar lai pu ar tengka. Ka sarkar kala mangru ka dream project shiklur tengka ulaong. Nakate ka hendriu pon kendai poklur tengka ka sarkar kala penlut kumba arpolak haka program anti narcotics day program ka basisngi. Nakaliang unong pan RTI ulabu kejing keli ka baong. Haba ka pisa balamang kabun balai pade ki kenrei hadu kani ki drok bat ki nong di drok ha ka Jylla. Isi kelapan kalau ba no teli ki number of cases ya kaban nakaliang police department kala yo akan register ini ki license ngila palo ikini ki details ke bidai bat initiative ya kaban kalian ka sokar Meghalaya bertunjuk ke Meghalaya polis ila shim ke bidai ban ya kon persa drugs bila jelai apa ni Jylla juni ngila palo ikini ki details ke bidai bat ke details of awareness campaign bagi programs ban conduct kalian ka social welfare berkunjung kalian bertenat polis Bila palo ya ki details haror ki specialized team kiban ya kon persya ya ka ikinong kai drugs khamtame ya ka jing shalang drugs na sabar ka Jylla hani hapo Jylla ka jumi nang taro bila pan ya ka details haror ka budget ya ka pala sanction bat ya ka pala allocated sapo ka Jylla Meghalaya jumi harowede bat kumno ka kon persya drugs nang tagi la pano ki details bakuntobro ki number of police personnel ki pula specialized but deployed di kun persya ya kini ka drugs berkunjung ilapan ikiwi ki details berkuntobro ki rehabilitation programs kunjung ki support services ya apa kalian program Meghalaya kalian but katkum ka reply ka pamilyo kini kilong ki reply ni katkum ka RTI ke jumi habang ila kili hado pede drugs ila kili hakaba ki number of arrest ya kaban kalian juga na pulit hakmi ki light system kala yo katkum kuat kujuni kalau ba hado mentah larangi compare system hakmi ka kata lu parajar arpau ki number of arrest ya kaban kalian juga pulit kilale kalau hado mentah total kalau sanspa sawut di arrest kiba nakalian pulit kala shim bat arrest ki drugs peddlers nata gila yoro ya ke reply ke bini bat ka case register but dispose but total ju dinero kalau hadu mentah kini kilai sosnan kalau ki case berat register haklen ki Ka Indonesia kari ka badon bun ka jingya pher bat jing sngo pher jat benreu ka bawan ra shibun ki jing e ha ka imlang salang na ka jing duk jing kurdu bat na ka jing kenrei ka bamsa bampong kilong ki jing shisha ki ba ki pat ba ki akendu man kasngi Upo Francis haka jingkran jong haka jingelang kabala long hayeng maneba ka Maria bala shimno shabeneng hanong ba Jakarta bat ki bishop ki lingdo ki reuniam ki batrei bat syakri haka nikari ula banjur ya ki jingdon kam na kabenta ki nongyalam ka balang Catholic ban long ki bakloi ban ple ban kentop bat ban pediang kamtam yakitu ki basya e no ben Habakran haki bishop ki lingdo ki riunget ki kena seminari upup ulaong. Kajing temu jong kajing wan jong ha Indonesia kalong ban penroy ya kajinget kajing long paralok bat kajingnya syakri iwe ya iwe pan. Kani kadai ban pau ha kajing yat lenti bat jing trei jong pi kum ka balang bat kajing long jong pi kum ki breu ki balak kersoy na kajat benreu ka bayar. Hagaju Khubor lakhaya phi na kabenta ka jingya teli bat ka jingya syong suk syong san ulaong. Upo Francis udan ha Indonesia kari Muslim ka bahe tam ha ka perthei kum shibenta jo ka jinglet jingo na do ar hado khatlai tarik Nailur syaki daulenong ka duriau Pacific ha Asia bat Oceania. Kumban pentip syapi kinong Peit jong ka dbmnTv ka Indonesia ka don lai pu nyau teli ki diocese bat ka we ka military ordinariate ka balong kum ka diocese henrei ka ba Peit
tangya ki sipai kari Indonesia. Ukpa ba khoj ulapan pau ka jing kermen ba ka jingdon jongki kum kinong yalam ka balang ha ka ni kari kan pen scam ya ka jinget jongki pat Catholic ban kat kum ki hukum ublei bat ki jing hikai jong ka balang khnang ban te ya ka jinglong sipara ka ba shisha ka ba pau leng ba ka jing sngoret kham tam ya ki tu ki badon hatmir jong ka jingduk jingkerdo bat ki ba ha ka jing ting jing sir ha ka lang salang ulapan kut. Hadien balami ki jing persya na kinong shong shnong ka umroy madan halor ka jing tmu ban penyaj ka surok 4 lane yam malidor namar kidon kitulong ki babasa ya kinong shong shnong ki officer na ka office u deputy commissioner ribhoy district bat na ka National Highway Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL bat u MP Dr. Ricky A.G. Sengkon hakasingi saw tarik Nailur kilalit ban jurip ya kita ki telong umbam umdi jong kasnong umroy madan ki badon hakiranap lum kani kasnong. Hadien ka jing jurip na kaliang ki officer kilayo ya ka jing don kam banda eksamen bha ya kani ka kam da ki way pat ki tenat tre kam ka sorkar ki batbit kum ka PHE but water resources. Ki officer na Office Deputy Commissioner bat na NHIDCL kindang day ban ya mirjing mutsani halor kani ka jingtmu ban penyaj ya ka surok ba na ki lom ki badon ki umpok lew umbam umdi hakani ka shnong. Ki pat ba da ka way ka sur ki lapan pau syai ba kim kwa ya kani ka surok ban yaj na ka jaka jong kani ka shnong. U Dr. Sengkon ulak kular bandej ruat jurip sani ya kani ka jaka hakini ki singi banwan. U Dr. Ricky A.G. Sengkon ula pensengau ban nakaliang jeng u kumu MP ula hab ban let mi hi syakate ka jaka ban yoi dala ki jong ki khmat ban lap ya ka jing shisha halor ka jing ut jing nam jong ki pat ba. Aku pada nanti kayaknya kalau ya nanti saya kami aku meningkok ya di sukmen banyak snow ya kita ki di development lani kita kampung roy kalian juga surok naga benta ke skin ke jongi ban am bahkan ke boy di sukmen kita roy di hapan snow thuru ya kini kawai ba kinu kini kilat kampung roy kim dai patu ban kata kum ya kita long kim dai pada ruban kata ya kini kum ki pentor amar ngila iya yo pon ki jaka ha ka ba daga jingwan jo kita ki surok ya kemen oi ndrei ei ka blakta pat ki babun balam pat babun tong hakan yang jong ka pentor ka balak du no kita long ki ngila du manu ban ai kita Tadai nama berkatau kipat pak sini kedong ketan kiwan bania kerpat ina ban ya don bentalang bat so kedika kamram ke junga ban don ban pet tri khmat ban I dan jong ki skor ya kane ka project ka bakimat panaya kena kaliang ke jong kipat pak nong song sno ni kim persya ke development rei ka baki smokia kalong bayo do no ki pentor ki jong ki do no kitolong ki jongki te bat ngaru yawan banya pek ya kbi ya kene nang ba kan ka bangin le lagi jing sna ya lagi Shillong kinom dei pat ki ban penduk pat ya ku umbam di kim dei ban penduk pat ya ka kamai kaji leba ka banthor jong kini ki syong basa ka dong ta ya tang hita te ngila nakaliang jong ki Shillong pai pa nong song sane nakaliang ka jong aru ala pa kita yengi pat ha NHIDCL pat Khubor jong district bakin le yang badon kam Katanat Penroy Jingri Animal Husbandry and Veterinary Department Southwest Garo Hills kala penlong ya ke district level seminar nakabanta ki nongri Jingri ki self help group SHG ki integrated village cooperative societies ban ya mirjing mut ban penlong ya ke district kabayeng halaki jongki kejat ban penmi dut
dok kha, dok sniang, dok siar, dok masi, dok belang, dok rabit, peleng siar, peleng han, bat kiwe ki jingbam, badan kam man kasngi hayeng hasem. Lapli akani ka seminar Dr. RCH Marak MCS ADC. Haka saw tarik Nailur ha ampati. Kajing temu jong kani ka seminar kalong ban bot din iki kendon bala matpang da ka National Livestock Mission Promotion jong ka sarkar India ka batemu ban yarap iki sarkar Jylla ban penroy yaki jingri khnang baki pat ba kinyo yaki jingbam temet baki don kaman kasngi. Bada kitu ki Khubor la poy siya bakut tarhadu bangin daya syambyang Khublay Shibun.